There was a lot of discussion in designing the mahau as to the tekoteko. Tangaroa was ultimately decided. Tangaroa represents, I guess, both a connection to our physical past in the Pacific, but also a connection to our metaphysical or taha wairua. I guess if you start off the top with Tangaroa, you kind of look at a big block of wood and you try and visualise what you're going to make. And it's about taking away the stuff that you don't need. I mean, Michelangelo said it in the right way about sculpture. You take away the rubbish and you're left with the essence of your thoughts. Kei te tino hōnere au nā te mea ki te mahi au ki te taha ko au anake, e mahi ki te taha o tā mātou tumu, ki te whakamahia te tekoteko. Ki roto i te tairāwhiti ko te tekoteko te roro o te whare.